Frigani puhi s palentu kompiricu. Odereni puhi malo posolit. Hitit ih na malo masti pofrigat, a što je puhi sami ispustit svoju masnoću. Staviti ih na malo masnoće i popržiti, jer će oni sami ispustiti svoju masnoću. Kad su puhi pofrigani, podleti ih z malo temeljca, al vodi. Kada su poprženi, uliti malo temeljca ili vode. Staviti ih na kraj špargeta da se pomalo dinstaju, barem pol uri. Pred kraj dodat malo zmašćenega, al nareženega česna, malo petarsina i malo belega vina. Sve skupa pustit da vre. Pustiti da vrije. Kad je gotovo, servirat s palentom. Kako se dela palenta? Vodu se posoli, stavi malo papra, 2 žlice masti i kompir zrezan na kvadriti. Kuhat dok kompir ni kuhan i va to dodat žuti griz dok se ne dobije kaša. Palenta od pravega domaćega griza se mora kuhat najmanje 20 minuti.